prstenijade. Da, ovo je već treći put da organiziramo prstenijadu i prošle godine smo i pretprošle organizirali isto ovdje u ovome prostoru Elektron u Stojkovićima, tako da smo odlučili i ove godine mi kao organizatori da organiziramo u ovome prostoru. Koliko ekipa ove godine imamo? Sada trenutno imamo 6 ekipa, ali međutim u tijeku večeri mogu se još prijaviti dodatno ekipe, tako da fleksibilno je po tom pitanju sve. Vidimo, došli su tu gosti iz Nove Bile i Zabilje, su oni neki favoriti? Pa evo, nadam se da će i osvojiti čak, što da ne. Hvala ti zvone i sretan vam radi i što kažu da sve prođe kako treba i neka najbolji pobjedi. Hvala također i ispred mjesne zajednice želimo zahvaliti svima koji su pomogli da se ova organizacija organizira i vide sve u najboljem redu i tako će i biti. Hvala Bogu. Hvala. Ja sam označio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prisu brojevi i prisu različiti. Ovo je slučajeva je tako sigurno. Zato, evo još jedna ekipa. Aj prvo je da vlaži. Prvi plan koji igra, to je ekipa Bile i Kvarnara. Mato, oce protivnika izaberi. Nije. Ovo je prvi plan. Sad ti se bira protivnika. Nije. I protiv toga, ajde izvlači se. Evo, ajde. Manari protiv. Ne možeš još sačkati. To je to radi. Evo samo još da izaberim. David. Manar David. Ranković i Bila. Ajde. To se zna. Pa ja da je avto. To se zna. Reci ima li ili nema? Poslije 90. Nema. To je pravilo, tako daje. Uvijek je bilo tako. Oni su od roda da Most pa mi smo. sad mi je jasno. Jedna ekipa dođe pričamo, da se zna. Ono fair play, to je ono dvije džabne ciganke, obično daje onaj koji je u prednosti daje dvije džabne ciganke. To je ono fair play bio. Ovo je dobrovoljno, ali eto mislim da bilo okej. To je to. Pošteno ko uličaj. Ako ne može da ne pobjedi. Daj ga vam. Ljudi, nazdravite. Ja, smanjite ulici. Ne treba nikako. Ajte momci, prijavite se, halo. Ozbiljno. Moće, kibamo se trebaju. Jebo, ne znamo. Ajde. Ne mora znači. Ne mora ciganka. Što misliš ovdje u prvu grupu? Koja je? Jedna ciganka. Prva, jesno. Nemoj ti ljudi njima tamo daleko došli. Je, vam je bitno Potrati njima sve. Ne da matu. Dvije ciganke. Govorimo da se stavlja unutra, ne stavlja kako svima istoje. Unutra ne. Nemoj unutra. A ja ga već ostavio. Nemoj, ruku ispod kapi. Jebi ga, nek stoji onda. Nek bit će sad dva onda. I nema iza leđa. U nas je bilo opća, ali sve pravila kako se... Najbolje je unutra, samo mi se govorimo.
Najbolje je unutra. Ja znam da ga on voli staviti unutra. Ima 8 djece čovjek. Nije vadio, nije da je ga stavio, on je ga stavljao, ga nije vadio. Znači on je dokaz. Ali nije vadio. Kaže, jedan koji je tamo više će ga ne vadi. Ne vadi ga dok se ne osuši. Malo pravo cigla. Imate dvije. Ti ne govori, mi ćemo pričati, samo... Oni sad vire i gledaju kako se igraju. Neće Mato da nazdravi Mato, jesi gledaj. Nema šta, ajde jednu, pa daj. Dobro, on je sam na tvog didu. Samo gnjavi. Tako i treba. Adeša je kupljen. Adeša je i prošli put igrao sa mnom. Sjećat se vi, nemoj. Dobro večer. Dobro večer. Evo možete nam se ukratko predstaviti. Ja sam Stipo Šapina, mjesna zajednica Stojković. Evo i ove godine ste Stipo sa nama na trećoj prstenjadi u Stojkoviću. Vi ste, ajmo reći, ovdje starosjedilac, jel? Da, Možete li nam nešto više reći o igri prstena za naše pratitelje? a sve što vas interesuje. A što se tiče samog načina igre prstena, igra se 17 kapa. Inače se igra do 201, ali pošto je više ekipa, ovo igra se pola. Igra se do 101 sa 11 kapa. I do 101 se uglavnom odigrava zbog dužine sami. Dobro, a daj nam recite kako dakle ovi protivnik, ko prvi igra, kako to dogovara se? To se dogovara, to je samo stvar dogovora ekipa. Nekom ide prsten, kome ide prsten, on krije, a ko ne krije, dobiva 11. 11 kapa unaprijed dobiva, da ima 11 poena. 11 poena, da. A šta znači ciganka? Ciganka je za vrijeme dok kriješ, kad protivnik krije, imaš pravo 2 ciganče, 2 puta da ciganče. To znači dok je ruka još se krije, uzmaš jednom ili drugi put, tražiš prsten. Ako nađeš prsten je tvoj. Otkud naziv ciganka? A to je još, dok sam ja bio i dijete, dok sam ja dijete bio, dok su moji starci igrali, to se zvalo tako. Hvala ti Stipo i evo sve najbolje, neka bolje pobjede. Hvala.